Vidite tudi, da nismo edini obiskovalci, pa da se registracije sami Italijani, to pomeni, da sami domačini radi pridejo v ta park. Fotoaparata ne pozabiti sabo. Daj, vakar bo za 6 pa. Poi bomo še zelo pojeli, če sta bila. Ko boste šipali še po teh kotičkih, je posod zelo lepo. To imate posod za videti. Tle rabaš kar 3 ure. Ja, če bi hotel. Ja, Ti samo tako ne... Živo mejo v državo, drago. Anja, podjeti zvido, se ne zelo Zdaj bomo še pa tam notri pa zajči ribnik oziroma fontana. Tale fontana je imenovana Zajčja fontana pa Zajčji otok. Pa tudi vidim tam eno hrano pa jaselce, samo zajčko nobenega ne vidim. Mora biti. Ja bi mogel. To je pa tako, še kar v nameti kilam. To ti veš, jaz bi ga začela kihati. Sam to, da se videnizira. Prej kakšen drevo miti. Tole v brežu je. Tole pa tudi bo videti, ne? Ko pa bomo pa tudi zdaj zdrati. Je tam prostor, ki se vabi, da bi zapisali, da bi prišla, ampak žal nismo. Ampak žal nismo ne bi v avtobusu tam. Ne reči, da se bo drugače bom prijedla veselo, da zabrv veselo. Ampak žal nismo katarsko leto, to pomeni, da na takaj